Okey, hari ni Dila akan bagi pesanan untuk orang yang sakit depression. Perlu ke semua orang yang ada depression ni kerja? Bergantung kepada tahap kritikal dia. Kalau sakit yang terlampau kritikal sampai tak mandi tu, boleh je duduk rumah. Sebab kalau kita kerja tak mandi semua, mesti kita tak confident kan. Jadi pesanan Dila untuk orang yang ada depression dan tak kerja, cuba tolong mak ayah. Macam minta upah untuk basuh pinggan kat rumah ke. Tolong mak ayah, lepas tu minta upah. Tapi janganlah minta upah yang mahal sangat. Katakanlah minta upah basuh pinggan sebulan 50 ke 100, macam tu lah.